i-reaction yakho after the speech by the president? Angazi ukuthi izoqala umongameli uHuphu kaBhejana angaze ngimbone umuntu omdala angaqamba manga mina futhi akazizwa uqamba manga uyasikhohlisa ezingane uthi uhulumeni wakhe udale imisebenzi more than 2 million. Siyayazi ukuthi ayikho lo singama-South Africans abantu bakithi abanamsebenzi bahleli phansi uqamba manga sidlale ngesikhathi sethu seza la. So kulezi zinto abayazichaza laphayana ucabanga ukuthi asiyilo qiniso? Kusobala ukuthi le speech sakhe akayibhalelanga kwalonto ukuthi lapha uma ekhuluma ashayele izandla belungu umfana wabelungu thina sishayele izandla belungu. Kusobala ukuthi le nto beyisho lapha akayibhalelanga uqamba manga uHuphu kaBhejana. Uthini ngento ebeyisho about infrastructure ngama-budget ngani izosebenza le nto? Uyazelapha infrastructure yonke le minyaka bengayenze ngani infrastructure bengayakhe ngani uyazelapha infrastructure. Can you spell the word infrastructure? So the role, sorry, just one last question, the role of the MK Party going forward in this parliament? Thina asikho kwi-government of national unity, asi-excitwa ama-blue lights, sizosebenza abantu basivotele.